teman-teman, berjumpa lagi di Rahmat Agung Channel nih teman-teman. Kali ini kita lagi ada di Kemayoran nih teman-teman nih. Lagi ada bintang Sartika nih yang warna kuning teman-teman. Tuh nih bintang Sartika nih teman-teman. Mantap. Keren teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe teman-teman. Rahmat Agung Channel. Modelnya cantik sekali bintang Sartika teman-teman. Cantik sekali teman-teman. Ini ondel-ondel bintang Sartika aja teman-teman. Warnanya juga mentereng teman-teman, warna kuning.